Ni tariki 12 mweri-ini jwa mbere mwaka-ini jwa 2025 na ingukugwata ugeni kiri nteto chietu cheru themwe ndene ya weru wikendi na kinyanga kuririkania ntuku ya narua mubango jwa gichunki gya siasa nijo chokerete nyuma ya rutharuka yake rwa thigunku na kinyarwa mwaka jumweru kenda gukurukirwa tukiambiriria mwaka na gichunki gya siasa wona cherungama thaa ithatu amona nteto iria nkureterete ni Minister Justin Muturi kuorota thirikari ni ontu bwa makarika jateagirite janduke mbithi kugwatwo utae. Mubunge Kirimango Shine kwaririria guchererwa gwa kigina kuma kiri thirikari nene kiri rwangi rwa kithomo ntu augite ni buringithite bonene kithomo ori chukuru imwe tene irasi bia grade 9. Mubunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu kwira siasa ba kaunti ukiria kikaethirwa gikiaria kithurano ni kizite ne Ngugi iria baritirite akarina tembete ya bakaeza na kagiteni kau na gichunki gya siasa twategana ndene siasa iria chiambiritie mwakene jumweru ata kaunti ya Meru. Mwana niretwa mathithio ni Maureen Kirimi na ningetwa Maureen Kinyana nteto chietu chiriambiriria athaichi. Mubunge wa gicigo bunge kia Central Imenti niwe Kirimango Shine no rite thirikari na mpwe kurekeria kigina kiria kiathuriri machukuru augite bobo gatethia gwetithia na mbere chukuru iji akigweta thina ya irasi bia grade 9 ne thina iria irumirite machukuru jaria maingi gicigone kiawe. Kirima augite we na iritaniritie kiri waki bwa irasi bibi akiorota thirikari na njira ya kuga gutikirasi kinya kimwe ya kanteriu no rite chukuru irite na irasi bibi nande gwaka bio kugwatira mbere ya kwethirwa gichwa ntaira cha gwaka bibi ga mubunge ojo ureo gutungata kiri kibindi kiawe kia biri kinya ni amenerete thirikari ni ugaibwa mirandi ya kinthiguru akeza na ngerekano na kigina kia wikiri bwa stima. Mutugikare ni agutwambiriria chio omba thirikari rekerie competition kisku chietu ruakenda anabombokara school ni migambo ya mubunge wa Central Imenti Kirimango Shine uro kuromba thirikari kurekeria mbecha kana kina kugwata mbaru maskuru thaiji alitwa bareketie guchoka na nkuruki mubunge Kirima ariuga irasi bia grade ya kenda thirikari itireketie kubiaka mono agitariria gicigo mbunge kiawe gutena kinya kirasi kimarugurite yakine thirikari nene ukurukira rwangi rwa kithomo areugite ni undu gicigo mbunge kiawe kina skuru cha primary 46 na kiri skuru 44 chiri na grade ya kenda na kiri maskuru ja mubunge Kirima aruga bakete rasbia grade ya kenda na gichunje kya 40 kuma kirigana ila sibire ugete akite kuma na kigena kia CDF kira kiarekererwe na uangethira gikuberia kigena kirendo wangi mwanya kwina chukuru nkurukia 86 primary schools na kiri 86 primary schools 84 chiena grade 9 tutiraka 40% ya schools iu nonto thirikari itarekererie mbeche CDF chia gwaka irasi biu chonde. What I have done is that kinya that little money paga percentage kara kedera ka emergency we are praying God kuti emergency konekana ndene centriment ura kugwijana irasi beta ruo bioro bikoboka nto bingeja biwo nonto that's the money I have applied part of it
kiri gwaka ngirindi 9 na ndi mubunge Kirima nethirite agitarari banene ba maskuru jada jategunikite na irasi bia ngirindi ya kenda mbere ya thirikari itonyera gatigati. And what I'm advising our headmasters, ibake make shift kinyake thesha mabati punga kiana bone wokara as we proceed to secure money cha gwaka good classes. Thirikari ithogani want to be done araka ora kumbikika ituke every school, the 86 primary schools in Centralment kuina ngirindi 9 neri well equipped. Muthiene mubunge Kirima ariromba mirandi ya witi na mbere kiri muongoji wa Kenya nithagire kigawe ng'anene kenda mukari wonthe akagunika gitumi kirau gite thaiji tukwaria mirandi iria mingi ithirite ikerekithirwa kinta iria chithirite chikiregana thirikari ya Rais William Ruto. All the developments and other promises hit in the opposition area. Only to be surprised kuiwa waziri wa araririe cho wa energy akiwa out of 12 billion chia supply electricity, especially the last mile, 5.6 billion is in Nyanza region. That is in Nyanza province. And in the country we have about, if we look at the owned and administrative units, we have about 8 provinces. Kwa unande 5.6 billion chikiro one province yegwetwa Nyanza nande ingi tigere mugwanja provinces ingi mugwanja ichikagana billion iwingi iwitigere idandatu out of 12 billion. In essence, that is skewed development. Ndona ndira ke atuma to ambiri kurwa bonde bakenda kwa ministers. Ndo muntu akenda kwa minister kende development kwao. Iko the queen equal distribution of resources to all Kenyans, because we are all taxpayers na nyedhiro nito aewa inde kurushia ome. Let's say African Development Bank, IMF, or International Monetary Fund, or whatever World Bank, kana European Bank, omenye tukale atu twinde nyeke aje geta kwa Kanyanza jo una ndi parabwa omenye when it comes to payment kinyo we miro aje okadidi ate okale aruni ro kwa the queen equal distribution of resources. That's my prayer. Ke ripotrante to showero weekendi rea kwa rieto ni mutuge kare. Minister Justin Muturi ni ataririte kurega kung'anirwa kwawe ni manto mwanya mwanya jareja gwitithwa na mbere ne thirikari ya Rais Ruto. Muturi augite kugwata utae kwanthuke mbithi baingi kwa kagita ni untu bumwe buria bote kumukenia kinyanini. Muturi augite ni untu bwa kurigaria rwangirwa ukaria kwithirwa rukirikana kugwata utae a Kenya na kagite ne ukauru karemwa kurigiria untu bubu buria bwonekete gutiganja inyingi na kimako. Augite kinyawe wengwa nethiritwe agikurukira untu bubu nyuma ya mutana wawe kugwatwa utae na ari kurekerwa mwankira na rwaturi atathitangwa ndene ya koti ni nduranirite rugonoru. Minister wa utungata bwa mwingi Justin Muturi na ugite kiri thirikari iria irio kahitene gaka utae ne bugwitithwa na mbere ontu bwithiritwe bukimenerwa bonene kinya thirikari ne nkuru akiuga baria baringikite ne nduke mbithi ontu bunyamaritie endwa bao. One of the things we had accused the past regimes of was the existence of disappearances and extrajudicial killings of Kenyans, and we vowed that we would never, at our watch, condone or allow such. We stated this time and time again in the lead up to the last general election. Today, there has been a number of abductions and in some cases unexplained deaths since the Gen Z revolts of June last year. And it is unfortunate
as most of the people being abducted and or killed are our youth, leaving the parents, relatives, and friends, other family members in a state of confusion and loss. Akiongera kinyawe kagitene kamwe mwanowe na gwatirwo taena nyuma ya kuonekana mwankira na arwaturi guti itumi anenkero bya bwo gukarika. I have personally served as my son was abducted and disappeared, and I was not sure whether he was alive or dead, making us anxious and leaving me and my wife and the rest of the family in turmoil. And the government at all levels has not been able to give me any explanation or reasons as to his abduction by hooded armed gangsters. Na ugite thirikari ni bati kujukia itagaria kuthiria utayebo gwita na mbere. In my view, the government cannot be excused for abdicating its duty of protecting the lives and property of the people of Kenya. I note that after my statement in Embu on Friday last week, a number of the youths that had been abducted and held in Communicado have been released. But from the reports that we see every day, there are still many that are still being held. The cardinal duty of the state and the government is to protect the lives and livelihood of its citizens and cannot claim to be unaware of such serious breaches of the rights of Kenyans to live free from wrongful confinement and the violation of their inalienable right to life. Na ndinorite rwangirwa ukaria kujukia watho njarene chiao kana Kenya ichoke ukombone na kinya kiriugwa. I have taken this unusual step so that the matter of abductions and or extrajudicial activities being committed by whomever can now be honestly and robustly debated in the country with a view to finding a lasting solution to this scourge, which, if left unchecked, has the potential to plunge the country into chaos and anarchy. We cannot live in fear in a democratic country. Let Kenyans be. Kinya mbere ya biumia biere kuthira mwakene Jojo mweru Meru nionekete gutonya ntangurutano inene chagi siasa na andika wira Mwangaza akioneka gukirithana bonene na mbondi ya wandikani na bubone nyuma ya mbondi izi gutumiria twanya twangugi na yonjuri ya ngabana ya umira na kuga ni gutezaniria untu bubu ore ukawira Mwangaza eka muchemanio na MCs Bameru muchemanio MCs bonde baria bakuregana na utongereria bwangabana ujo baregere gwikinya na kinya monini wa ngabana akirega kinyawe kukinya muchemanio nejo ore seneta Kathuri Murungi atiria muchemanio juria jweregeri kwethirwa juri njuma nthiru ontu bonekete kumenerwa ni mubunge Taitumu akiuga uria ukwenda kugwatithania Ameru abatere gwita atongeria bonde amwe na tegutengura bamwe. Taitumu akioneka kinya kuithukira Kathuri okaire ni muchemanio juria ekire na arimi na kinya biashara Bamira Muthuri Muriuki na gichunki gia siasa. Mwaka juju jwa 2025 jwambitie mukanda jwa kaunti Embu jwa kuchaniria bando no jukuchite juriki tambiria ja Kawira Mwangaza ethira kigwato gini MC ba kaunti Embu bombo karandi nabo nikenda bomba kwale mantu monya ya kaunti Embu MC 48 betha bakerega uge bubu na baugabo batombo karandi na Kawira ntubambere bene gambali kotini nawe ntugo witigirie 64 mbere tumenyana nande kethera gwikwa gitine ne kethera impeachment kwa overturned tumu impeach kaire na meya yala thithetie ja Meru between August na nundu jale ja mingi kana ethira go confirm impeachment kyo ikia bati kwithirwa akimakaira ketimanto jangi teba angeje ni tunyusai angai na gwe atwe tuli kikoti tuli antagonists utumba gwita muntu ura buthitangene no gambe ne bunywa we chai muntu akenya kuma u akaje gwiki ugutuika gwikyo bugwikanirite na nuntu batu twine gamba nawe koti
ntiji mbio twita tusemaniria ntije tha nusemaniria na ntubuko gamba nabo winja mu miru gutwa antu bari kugamba nabo busemanagia rukiri bunywa sai ina burejanira matuma na ikwasi na menga bo akitie buruga bore rukiri mumeru wa mukwendia weta mutwera mukumena weta limbiro uteba tichi batwe ngavana atweta limbiro ni atakwa ke antu gwe mono tutweta mbunge mashina nto ambiro tari kwari mantwera atebugethetie atweta mutwera pichi gavana kwa mangitura ke tota mbunge mashinani kau tweta thai ke ndambu atubangira kambasi tukira turakagura anto mbiti ngoiteru timbia nirei tuiba suatere sniper etero eto kunda sai weu kumare we tarachoka amamira woko mwangaru arere ongo sniper atathikwa no sairambu yo mukuthania murire bajaire ibakurukirie bajeti era buri kuthwakirikithia na kinyabe na biurika thumba biage budget rikurukitwe miaka iri thiri twina ngwechi tawa drainage works ira chi include culverts chi include ndaracha ndene Meru County mwaka ene yu itwekire akwe milioni mana ya 3 ya akwe 50 mantone ya culverts na ndaracha different areas na mwankaru wari ndene Meru County ni ndaracha emwe ya mwaka 2023 2024 ni area ituma wa mutandaone ikiona kwa bungu wirutekete kethaga gwite inya breakfast ya getantu ba education department ya bodia basari cia kinyira ku irutana kethaga gwita antu ba education department ya bodia school rate na aritani ba ICD bandiki county antu aciari bethu ibo bakore ambesa irutana kethaga gwita department of roads akoria nikitumi ngugi cia ndirene njira twekirite mbesa the last financial year cia ndirene njikiri wondi cietu MTF itaita ngugi cia ndirene njira cia bati uritwa benjere njira ake betite na ara cienjero inkai na mara mbatathithia yonde bathithia nusu ingi bagitira beta bagite baunangira mbesa miuko irutana breakfast ingi agweta ni gweta county wakasi abere saka bare ari nonto kabakurira breakfast ingi nete na sisi nonto tukugibo banga mugomo abere bakagoma abere akabare ari baraba promote aba promotire na ingwetika tutibati uchemane na kawe na turuka tutechemane na ugwa kunywa chai tugachemania ground ine mbejeta gukuria atiri kirasi ke MCA wa Muthare example auririo na ekirite mbecha igiaki tugachemania ground ine gutega barabara ya kilomita hizi na hizi ndekirite mbecha inganona ni thithitwe ange tugachemane na kawera na are project ire tutumbo chemane project residency ngavana gote project oro bichine ndikwe mochemane kinya kawira bonekana na mabisa bawe amana MCA bakai bana bakumwata mbaru ende antoboga manto jabe baikuruke manto jabe tinambere kirabonekere mono ne bakerotera munini ongavana mutumanto idinkia nonto bakora kinya mashemanione pite governor atera kinya. And this is not the first time he has missed more than 14 cabinet meetings, including today. Now, it's very unfortunate for such a leader kutika Muchemane Jojo. Na ndeko zikera from other quarters, nonto mbere buru ugaga ategweto Muchemane one. Auga he was never invited, he was not invited. Now, to extend our hand komu invite na aka receive all the copies. And for the last one, this one, I had personally do an invite via WhatsApp. We even called him today. Tomuringira through the Moya County Secretary na muringere kenda tumwera we are still waiting for him in the meeting. Lakini atejokirie oaja murungamiri wandiko nene kaunti Meru no ekiambia theru onekana akirekana na antumiri mbundi wandikwa nene kaunti Meru ire tumirite twanya mwanya tokwandikana akiuga mbundi eji itena rutha uraguta ngugeje na no buriko twa Kenya na rutha ruru. We were not involved in this kind of an exercise, na kwa hivyo tunasema hivi watu wote ambao wako Meru na Kenya yote, maana Kenya yote ilisoma hii handicap ya kwamba mngoje mpaka mambo itakuwa streamlined. Kama tunaajiri itakuja in an official way, lakini hii tumekataa, we have cancelled. Na tumekataa kwa sababu use and department tuko nazo 10 ndivyo nimesema, na pia tuko na sagas these county corporations wale hawajaitisha hawa watu. County Public Service Board is a small independent body. Amna bubu bundi wandikani ni akichokea machokio jayo
yonekana muno ikirotera kiambia theru na kumiro timanye najo jakwarire mantho jonde kandene kaunti Meru nontu mbundi eji yoeji watho kikatiba. County Secretary wetu Daktari Kiambia Theru igoro na araugire noe ubati kuandika auga County Public Service mbundi bari waziri bautu tukwenda go state turi independent tuterungura waziri no riko tuterungura la chief officer no riko nontu office ya kiriturere independent consultation ira twagititere na kinya out of kwenda kumenya nini cha department ni riko tika kinya katiba yuga tugite consultations lakini nontu bakwenda kumenya imbi department ikwenda ira twa consult chief officers na turiuria Kiambia Theru na thome sheria na ibathome berese ngavana sheria ore karaga ibatie kumuthiurunka bakiaragia mantu jara jateo kiwankuchene chonda chiejete na gwikira magamba nontu kwi antu bakwenda guritwa ndikenda bomba gwikira antu bao atwa athome imbi wa batikuririta kuringana na sheria ora ciugaga na ethira gwi section yugaga no bati kuandika na twire ni iriku twinde tumithome na tumimenye nontu bati twaingugi yonde na powers katiba na iko ari na gitumi ofisi yebu etheru independent members bambundi baritanguge miaka 6 kuringana na sheria na ote umochi tutamwewera thira lakini tutore na magamba nontu baitumibire mtu onde ombo menya bwaka mtu akwenda mtu we atonya kana itumibinge lakini batu na atwe bwaka department ira nyingi itwe tubangite kurunga maimara nontu tukathikira siasa na batu totea siasa muritinguge na muritinguge o Meru atetetheka onto twatumirwa tugita injustices kebo mwananchi atetetheka utubwira kwina shortage eu na ndi twathikira rutere rumwe katumba kuremwa kuritanguge ria katiba twete na twakiritirwe turi independent tubati kuritanguge tutithikira ntere yu nonto musiasa na a professional batiumbo ritanguge umwe akiwa nandi kitumika kuthithio ntububu no tukwe na budget yakurukitwe ya kwandikwa baba na mwaka jo tukiambiria county assembly ya Meru governor wetu wa Meru na controller of budget bo ndi bakurukirie budget na ke budget yeu ikwajanirwe milioni igana ciandika aritinguge basibitare kwajana milioni 90 ciumba kuandika arimo ba ICD kwajana milioni 8 ciumba kuandika department ya agriculture na kwajana milioni 7 ciumba kuandika aritinguge ba department ya water indamna bubu bauga Meru ibeta na mbere reta baruga akinya kethira mutandao jira botumira ijogwite bakajuthithia na batigira ntu bakutha bakiandikwa atukwenda kwira Meru ara bari bara bakumba kumeka applications ibendede kugita applications direct ira cia advertisement yere kanso ndi mbondi ne onka ina inye kuandikana iti kansete advertisement yeu baraba togete ba tumeria ba apply kukurukira system yetu ne irombire kwa hacked thai batiomba ku apply atukubaromba bendera kwithira baina omeria betera kindogo nontu ituko work out on how we can restore back our system kenda bomba kujuriria twanya ture na system yetu endera ya operation kuritanguge tukabamenyithia na tukongera deadline ira turekite kenda mtu ondethira ina kanya kagwa apply ngugi obeto ba ICD bendere kureta applications cia office ine yetu oria advertisement yaugite bakareta manually bobo nandi muthithikite kinya mbere bimya biere bya mwaka jojo biuthabikithira muthuri Murioki Oro TV gichungi kia siasa Etana mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma kagita gati kuraja nkomenyithie nteto nkuruki. Mabati, nyumbani safi na bora. Raino Mabati, kwa nyumba yangu bei nzuri, hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Raino Mabati, nyumba yako itang'aa. Raino Mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu,
miaka, vyuma imara, hakuna crack. Rhino mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Rhino mabati, nyumba yako itang'aa. Rhino mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli yanadumu kwa miaka, vyuma imara, hakuna crack. Rhino mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Rhino mabati. Gemio bisi ya kwetu kia kenande ya gutigia na gukumbitha kuritanguge ya kugokurukira Victory Furniture. Igurire itibia geni kuambiriria ngiri 3,500 na metha cio bisi kuambiriria ngiri 12. Aja Victory Furniture uri na mithembe mingi ya mibangire ya obisi iri bangani tukenda gutigira ngugini kuritora kubatere. Wenda itibia obisi kana ergonomic office chairs na office sofas uri na byo mithemba kathomba gutigira ngugini kuritomwiri jote kunoga. Nko mukaribithia thini wa ndukene yetu ya Victory Furnitures te thini wa Greenwood Mall ni twendagia furnitures cia mithemba yonthe cia obisi. Nko mukaribithia muinde liongera Victory Furniture no thongomio bisi yaku turingire thimu gukurukira 0748 578 516 kana utuliongere Greenwood Mall. Victory Furniture, where comfort meets style. Karibuni. Hii ndio bed ya the best local entertainment. Sitakubali ukalie kiti cha umiliki katika kampuni ya mume wangu. Tell me where my money is and I'll make this quick and painless. You don't know what they do to girls like you. I think it's only unfair. Nakujua vizuri sana. Najua mdosi wangu vizuri sana. Hauwezi akakuandika kazi. Mutonga Academy na Junior School Igoji neba kubamenyithia kanya ka mwalimu wa mathematics na integrated science, mwalimu wa art uri na umenyo bwa creative na social studies na mwalimu wa preschool. Kenda kumbana alimu bonthe ba junior bethro na degree certificate na bo ba preschool bethro na diploma ya ECDE na bonthe batiandikithĩtie na bena namba ya TSC. Nkoroki alimu bonthe bethro bena kithomo no menyo ba CBC. Tuma baruga ya kuromba ngugi yandiki na njara yani unwritten wamo na copy single certificate mbere kana ntariki 14 January 2025. Umenya nkurukiri ngathi muiji mathaja ngugi 0721 596 572 kana 0711 772 052. Nguku kwa togeni oringi kirinta tochietu cheru themwe ngichokera na cio nkuruki gisangasani kionekete kaniseni ya PCA kajiandhitu nyuma ya akristo gutirima kanisa yao ingine antu bati kumenyeka kumania na kureka kugwatanira gatigati ka akristo na atongeria bakaniseu kuringana na akristo baba baria betithirie na mbere maromba jao me kanisa eje baugite anene ba parish nibo baretete thina eje ni untu kababu kubalazimithia atongeria baria bakabatongereria untu buria batigwitikaniria nabo baugite kinya Peterson Mwirigi uria wari MCA ni aritinde ni utongeria amono ekureta witi na mbere bonene kanisene eje untu baregene na buburu Martin Mugambi na Chionkuruki. Gichanga emunthikiriri kanichani ya PCA kajiathetu andiaganga kiri gichigo mbunge kia Maram athingatiba kanicheno bakinyite na kwithira kanicha kao kari kainge na kaina kiburi baukanetie na kuinira njabariugaga kuri na nkujanio gatagati gatongoria baparishie bakiendaga kuruta utongoria bakanicha ni akajiathetu
nontu bura Kristo batakwenda. Evango atongoria yetu aria twae nao na aria twendaga mathie na mbere na gututongoria twavanga ni macokire makithie magicenjua ringi na koguo thine kiambiriria kuma vau, lakini tugukira na aria kanisa nene ya Parish ya Mukui akoro bau Mukui babetagwa athuri betaga session barire baregana na ministry yetu untu bune bubuturoretie nkinyanda kingeno na nikende mpume mujiembelele kanisa ne mpinge ndathura zaidi riu ntaina kiumia na ntaradimwa. Ndeto ino ciumanetie na Peterson Mwirigi urari MC wa Wandiaganga miaka 5 mikuruku arutitwo eta mukariri giti wa kanichanie no untu bura etegeri ba kanicheno batakwenda nkoma ino jia mwaka umukuru 2024 tukoirogia kuogu twauga without our chairman Mwirigi wa kanisa tuteminite eta wa kairino wa MCA wa Ganga na niwe kiongozi wa gutumwetaga mwesho na gatukobete tukemweta kairi no nwe mto twije na tiresa roto arurirwe akoro bau bange twareterwo kuuma o ya Nyanga district twacenjirio na bo tutikobenda turienda betu baturaturaga nabo gitumi akoro bau no bo batugambirite gambale ya guturiria kanisa eno yetu twakite na dinao chairman wetu ola adura kwa session titi twamuthurite adura kwa ni athuri wenjao neti tukadura treasurer acha church tie twapendekezie treasurer wetu na bobadi bathula chairman tawe mweshi murimu wao kiro muno twacoka twalicoko twauga atiri o twathurire na tiri kirango wa muthuria kana somebody else athurire ni members of the church ne bona mtu ni fit for that shit tukinauga if no Mwirigi if no treasurer bala twathurire kajede twitedi wega barikiritie na kuga gutire kanisa kuthi na mbere gutire chandaka kana thi na mbere no aburi kubuka thi na mbere kanichanie no gugatwika utongoria paparici no ya ubutiba thikiria kanire wetu akajere tutaino tena youth na nio tukulirire icoke guku gwetu nikenda youth yetu yombe gukula wega ruru chairman Mwirigi. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maramu mbitagwa Martin Mugambi. Aciari ba mwana wa ukuru wa miaka 14 na rietwa Jora Mwindi kuma nturene ya Kathankame wodi ya Chiakariga ni aciari batena gikeno buru bobo bumanetie na kura kwa mutana ujo wao oreba kuga aurire Aramisi Nthiru njaize nitariretie kimako kia kumania na kura kwa mwana ujo wao bakiromba ure wonthe umbikia kumenya na ari kubakinyiria riboti. Mwandiki wetu wa Nteto Paul Wakabithi na araniritie na njaize na gututumira riboti iji. Aciari ba mwana korieto Jora Macharia Mwindi kuma Kirukuma Kanthakame wadini ya Chiakariga tombire kura ntugo ya Aramisi kiumia kithiru mwankira mthe atabarwe kana kinya kuonekana bururu wa Jora Macharia kana gakwa kathire cukuru Aramisi gakuthia Aramisi gatakinya cukuru kathiga urira nyika karanjirani na twaringirwa thimu tworo gatia icukuru twamenya gakaya ugoro utigo ugoro gataya na kuma guto tikonete na itokuromba go wendi wega kaya atutethi tone kana getu no tiga tutigite na kena ntugo kuma Aramisi kuya mthe Jumamosi Jumapili tutikonete ni tukwa twena kieba kenene muno alitwa Jora Macharia Mwindi mwana uyu ndawati ripoti ya kwamba Aramisi akuthi cukuru atathi cukuru athi ugukuigwa nkimuceria nontu tigankuri kumugwatania na kubarwa kwa mbere ndabarirwo wege imwe kuru wa Joana Matere njira ya Chiakariga ward na mwana uyu na kuonwa sehemu cia Kagongware bandi cia Itiamatiri mbariritwe na aciari ba ukinya bathatu. Mwana orara aria kwanjire kuthomera cukuru ya Kanthakame primary ari grade 7 arekwirikana aria muthie kuonekana ekirite shati ya buru na mubuto wa navy blue airite mbagi yake jetwa kiria na ikana gatekara ya muno ora kana ikara ya kitikara ya uraya babunne nkana ga size yo tumekirite muno iruga ya Kiswahili ni gwamba kwali tiye kidaraka bwega no mwari na kidaraka kego lakini tichokia bwega wi na muciari uragomba kuigwa mborerete mwana uyu wa mianka
14 nwandingire thimu yakwa 0768 99 99 alafu wandingira ngwitigia Murungu na waga kuthari matori muciari kirite uniform ya Kanthakame Primary School mubuto na vimburu na shati ya mburu na naye kirite iratu bia tumpaya tatu tukuona tukarata institute cia bia shukuru na imwana rari na kanjake tiga kureta black na kaina gakobia na kabagi ga shukuru karathijaga na ko shukuru kwa gubu mwana uyu arakari kwa gwa kithintu winu athire kuma gwakwa muciara misi ikana gakureta weru tikajiro mono igakureta weru botune na ikara yagacege watani gugu Remthi kiringa ntugo yenya ciaria bayo kubagiutikaga bamuro batakunde kinya twitwa kunyona bare kithakani ya kubagiceria mwana wao si mwanke mbe Jumapili no atunganganite guciria mwana uyu na tutikuri kumugwatania kogu nkuromba teromba na Murungu atutethie twamuona ngwitigia tukiwa wigikeno wetu kinene muno kuma thainu nturaga kwangaika kithakani no ntuba guciria mwana uyu na ndi na mantu maingi muno gukurukira ma stress maingi no ntu mwana uyu ndibarirwa ndageria kuingana na ndabarirwa agatwika tikuoneka kwa winkuromba aragomba kuigwa mwana uyu ora omba kuigwa monete na ndingire thimu enu mpeyanire tafadhali ni kaindo wigwa ndi mbumba gucokwa nginya ithiri ndenia mwiri wakwa mantu wenu Aramisi mwekururia ta mama mwene nari kibarua riretirwa jeno tugo nende batinda kithakani wanendi ogu deinu kwebange ba kithakani bande cinge bagecheria kanaku kwa wendi bwega urokona bantu akwigwa agitwa akiari na Kiswahili atwathire na akare nikenda tumba ukagira gukukari tuthenete muno kana gukinya turi aturi tukurithiria abuna atakathire no tukana kari kana kageni Gweru weekend kumakiru Kanthakame wa dini cia Kariga Mbito wa Paul Ogwa Kabithe. Mubunge wa Ekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu ni ameneretie bonene ya siasa baria bakuga bareja na mbecha kenda bomba kuringirwa kura kithurano kizite. Akiaria ari nturene ya Ntororoganga, mubunge ujo ugite kiria gikauga kethira muntu akaringirwa kura kithurano kiu ne uriti bwawe bwa Ngugi. Ni atarite kinya aciari gwitikiria mpumiria na bao bonete kiri kigerio kia KCSE ya mwaka muthiru. Martin Mugambi wewe na rugonoru. Hari ongete ntura ya Ntororomba aritia Kariakoma Wandiaganga akiri gicigo mbunge kia Maramo bunge Susan Ngugi Mwindu noroterete na komeneria atongoria baraba kuriunga maturani bakirumagia aturi mbecha banyageria mbecha na kubaindigania kenda bakabendera kagita kura cia mwaka wa 2027 cia kinya muntu abuigana thina ukundikeria atiburemera barabara atibwekera roje atibutedia nombi bukare uruntu reje ntule ukinya 2027 abugerere mpembe bwejire bukomegwa ntobeto tigani ukarata muntu abuigana thina kwera muntu ga onando nyagikare emde bikibiki yakwe kauneka no tomere kinyangirie komikothondeka bikibiki emde ukawande goro kauneka mugongo kana kauneka kuguru imbe sigani kwendekana muntu babara indoku lakini muntu eja ntukia mwisho no ntoiba ijenio tobia togo tona tukindo itukuire ndedagia tababa ntio na igana ruba kamya ndamba mbume tha ino babuinyeri 27 beja babugera ki bakugera ale no ntobotio na mbesa cia kuria roje taroro bolema mukombegwa botio na roje rakorema na rubo gya into botio na barabara mbega bodi haraka botio na ngombe mbega bukameria bwendie botweke independent muntu arenda kuboigana thina ogu kendo nabugera mpempe bwejira Mubunge Mwindu ariuga kagita kuga kinya tori baba no barege kuraitha mbecha bakaraitha mothi na mbere na mantu mega marabota atongoria bakethirwa babarothirite mwanka kagita gaku muntu nabotethie bwe mapema muntu nabonenkera into bienu boreme roje boreme bugeneria bugena ngombe kana tibu kamwisho anko thire tuthirekerieni muthikeretie kiria form 4 kiraumire
Kiongera uritie aciari maturani gwitigiria na kurumbuia kirana bao bagwatire kigeranio nige KCSE kira giatangachirwe kuve itware nonge twe primary tombe kinya maguru akararia rojenia kithoma ndigikiuma no rigetie biongo bibi tikaribu mundu wakore mtu mwana kwenduka nandi akamusenga akamurumanga kwentu gekimendo tajire gwete ngirendie tare mbeganda muria mbera endo urire tare urararigitie gina nakauraga tonto nyunta arigetie ora no arigetie ndigina urage kana kuregwa acoka ntiji kwa thera certificate yakwa ambero mbera ndagwete njongirafe B+ anda gwete B-, ambero le mboria mbio mwana waku ngirendie gwata etigerie karibu tuindere twatue kama professor tuinde twatue kama engineer na doctors ngwino tugatumeru bawo muthia mubunge mwindwarerio ngite ntura ya ntororo kwa mwekurumwo gwitwa Christine Makena wa Meritie uratharimĩtwe na twana tuthatu igita rimwe ndi mwanka na mieri 8 kuma kutharimwo na twana tutu gutire kono akamwe karoga kinya nthi na maguru so maro rimde tweka mtore ministreni wakameria ngirasi emwere twana tutu ugo kona tore metugo kinya menko ringithiro thete course ya occupational therapy KMT bamana ni dagitari tweta occupational therapy awe ntoto dimageta wa masotoni twara tutu tina thina masotoni katwe wiki no tutu tikunyira awana nguvu batiene nya ya mwere no ana bakola ino bena mwaka na mieri 8 mwana mwaka na mieri 8 ningo tukeni mwana omba kwirwa agikuruka gatha ino no ke beta wazuri za alina zola ke botebu ni mana bakurukiri tenuntu ke mweli nindano kaga o kiumia kimwe bimya bithatu biketho bibia wondi mami na wondi kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maram bitagwa Mateni Mogambi. Musiasa mwenda mithika mzalendo ni ameneretie thirikari ya Rais William Ruto ni kiria ugite ni okuinyiria na kinya kwangaikia Kenya kirimanto mwanya mwanya jario ja uchumi ugima na jangi na ringithanitio tongeria bwa Rais Ruto na bwa ure wari rais wa bairia ja Kenya Daniel Moi akiuga bonthe barirwa na antu baria bakubarita maitia na njira kinya ya gutekwa kwithwa na kinya kwangaikwa ni aria ugite kinya maturene antu baingi bategwitikiriria kithure kindi kijawe munini wa rais wa Kenya bara baingi bakinyiria uria bagutia ja munini wa rais ni Rigathi Gachagua. Dennis Mugendi na ripoti hii. Hakuna wakati sisi tukiwa wananchi wa Kenya, uwe kijana, uwe mzee, uwe mama, uwe mtoto, tutarudishwa pale Moi alikuwa ametuacha. Kwa hivyo uende uabduct watu, uende uue watu, uende ufunge watu, hakuna yale utabadilisha. Lakini wajue sheria haizeeki. Itafika siku ile Bungei, ile DCI, mkuu wa DCI, Ruto mwenyewe atakanyanga kotini. Ukweli mheshimiwa. Iwe hapa Kenya ama iwe Hague, itakuwa funzo kubwa kwao, kwa sababu tunajua kutoka 2027 mimi nitakuwa minister wa internal security. Kweli mheshimiwa. Mwenda mithika mzalendo imo siasa gishoneke ubunge kia Igembe South imumenyerirera na muteteri Kioto asiumiritie werune na kuga atatu kia thirikari ya Rais Ruto no mwanka riuma buria burio ni uria inyiritie akari ke antu begembe South bonthe na Meru na Kenya. Happy New Year 2025. Inyethira mwaka uyu wa 2024 yurari na changamoto nyingi muno. Tukumenya anto ibaturikirwe batulamwa bia irabera baekirwa muko cionthe ciaritwa ciateka cio kinya ciruba cia kila kitu. Kwa hiyo tukuona maisha hii araume muno no kia kuona report ile ritine kampuni ira itawa ya maoni itawa Infotrack no kuona irawa ke anto igana ba Kenya 83 anto 83 bonde bariwa Kenya ititite bwega ni anda Kenya ititite bwega. Number 1 ke musiari ura wikete mwana sukuru January 2025 ate kumethira amwike no ntu atina mbesa cionthe iciaritirwo thirikari cieta thirikari. Number 2 muntu ukiakwa wacua weta cibitari
utiona ndawa no ntunyumo ĩ witwa shisha yonthe nethiririe urita mbesa yonto woni bita wambia kithumba lakini ukiakurua nasi eto tiwa ikukwirwa kwina account ite kumenyeka na mbia sieta akauga Rais Ruto na bunge bari kimwe kunyarira akari mwaka wa 2025 aitu muntu uyu witwa Ruto na thirikari yake na antu bake barabe na ground na MP baba ake ma MP yake ya yes baba akurirwo tombo wekurwa bunge kwatuikabo ikuringa baringa waresio bakaua yes berwa ongelei sif bakongera berwa ongelei pesa cia kithomo berwa ritei pesa cia antu kuthoma bonthe berwa yukiitha kaviantu berwa yuki nyumo witwa housing levy ya kantu barara ikuru ngune bonthe bionthe bietire thirikari muntu aongeria mbia cionthe bari ya na MP ba rukuibwe MP wethe ututa ciringi milioni 5 kwiyo tuliza kiani ingwitikia kiwetu Gembe South na areyire na bia nenkerwa no ntu Ruto mantu yaretikitie ni mbesa be ya mbesa baure antu ingwitikia wananchi bakuona na kinya Ruto kuyukia kithure kindi kina kumwithia munini wawe Mzalendo aliuga ingogi ya utheri akari bari menya rigathi Gachagua nowe munini wa rais vile mambo ya Ruto yako huku mashinani. Sisi tunaishi na watu huku, yale yanayoandikwa huko kwa vitabu, kwa magazeti ni ukweli yameharibika, kwa sababu wananchi wanajua vile wameteseka. Tunajua Rais Ruto alichagua Kindiki hili agawanye Mount Kenya iwe mbili, lakini hata ingawa alimuappoint kwa sababu ya Kindiki ya deputy president inapaswa kuwa running mate election. Hata saa hii tunajua yule president hata wakipitia Kindiki wakikuja apitia hapa na Gachagua, hata mtoto mdogo atajua Gachagua ndio deputy president hata ingawa alikuwa impeached. Saa hii watu wanajua tu Gachagua ndiye deputy president wa watu. Kwa hivyo sasa hata Kindiki mwenyewe anajua ni kugumu huku, strategies zao hazija work. Hata akuje ni mtoto wetu, ni mmeru wetu, anakuja huku ni rafiki yetu, lakini unajua namhurumia sana kwa sababu yale alifosiwa, he was forced to accept a position which should not have been his. Kwa hivyo sasa tunamuomba tu wacha akule kile anakula, miaka iende. Kwa hivyo ili watu wachague yule mtu wanataka. Yale mtu huyu Ruto alifanya yametibuka, hiyo strategy imeharibika. Ni lazima hata akikuja huku ground maneno, unajua ile inasemekananga mambo ni life. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, Gembe South, County ya Meru. Muteteri wa kioto kia muingi Selasio Thuranira na siasa bange mwanya Jamiru ni baririte ntangurutano kirirwari rwandikani ya Jamiru. Bakiaria baugite mbondi ya wandikani iri na inya ya kuandikana na untububo bote batere gutonyerwa ni bonekete kuorota ngabana Kawira na njuri yawe bakiuga no kwenda gutonyera Rwang'iro orire katiba rwina inya ya kwirungamira. Na gavana muno nkwire ugwe ubati kwithirwa nukwanania buru utina gintu kira gitagwa apathy nonto ba kwithirwa mutumantu ethinkia mantu je insecurity na tijaritie na arua atijaritie goro ajaririe kagita kuma March 2023 riria aandikire kiri county secretary emuragia mantu jegie cabinet meetings na county secretary Mwankanaru atomba kumuchokera machokio jau na mwaka muthiru 2024 mweri jwa ithatu governor inkukurikania mutumantu ethinkia no mbere kwithirwa akiandika baruga kiri speaker ni ontu bwa kwithirwa ukaria bwa buri ugwatine security eri ugwatine na ochonkoni ibwenderete kuthithua na onde mo witnesses indo mbere kwithirwa nkiandika statement na assembly ya mbita kenda mpeja na ukuje bwakwa
and the accused people nchamba mbithe na kiambia the ro baraba kwendera gu insist gwetana michemanio neje butombera kuthiro bukihona invitation ira bweterwe ni assembly kenda bomba guchokia machokio jau na nchamba mbithe no andikire baruga ntariki 16 cha December ya kuga nuizio au onto boborio na ibo chonko ne DCI niki bukwenda kwenderea gwita ntwethinkia kiri michemanio bukumeani ugwati kiri we no chonko ni buturomba kuthobo kithirua kiriria niki ochonko ni buthithwe na mpwe muno na inkoromba assembly na DCI buthithio chonko ni bwaraka muno kenda report imenyekana ni mbi kwenderea iguru ria insecurity ya mutuma ntwethinkia nchoke mpongere bubu kiri County Public Service Board mbwere bugachoka na nyuma ni onto bukuthithia advertisement chikuandika nurses na ECD teachers ira tukumenya budget ni ere allocated website ni raere collapsed na application gwatuika itikumba kuthithwa ndenge boromba bombe go create your own website na bothithie new afresh adverts iria ameru bakomba kuthoba kithithia application bwendre na process yonde mwanga bubanenkera appointment letters ni onto budget irio clearly ya allocation ya mbeche cha kuandika antu bau irio ntiji na governor akwenda kuja wiki ya mbeche iji Governor kawira ugwe hajo kugana bamiru bakandikwa ibandikwe bati turejera kumenya atiri kwina listi ya antu baku achore baku family members benu na nye MCAs bara bago karaya mono listi irone kanile wa Public Service Board ya regewa na ndi umira maruru ntu bara boy bari tango gena competence bari tango ge bakenda kumenya barendo tethia mwana mumiru listi ekwe kora gwete kiriro akansere marieto Jonde na wa council andivatire na ndi atukwenda kwira atiri pao tuto teko karatu tegete mero ethirekera nonto bogwe kwithira otina competence anto bwa meru ndabwira bumire ni bwinthe ndiri mweje kwithira ana betu bathomete kaurira nthi apreni na Public Service Board babwe endere niko thithithia interview para baga apply tuone ugu nene imeru ugu ga kanso anto batika andikwe na itu kwenda kumenya no ugu karite wakawira mwangasa nonto tethinga ta sheria ugu una watho day night board irere ku a Public Service Board expire August this year na ndenta to yukwiraga meru che kuberere expire by the end of this month into kiambere kiwa nkwire ni urongo secondary beche MCAs betu ibadhiri itemized budget mwaka ja 2024-2025 na iba atengere kwembecha batengere 100 million che kuandika health workers iba chokere batenga 211 million cho promote health workers ichi achokere chi atengwa 90 million cha kuandika arimu ba ECD ichi achokere chi atengwa 8 million cha kuandika agricultural extension officers ichi achokere chi atengwa 7 million cha employ water engineers nekeno nto governor kwenda gochita na urongo ronga maga no kera ameruma inyake ja kuthura ni antu kwenda kwinga kana gokumena bondi eu kana ithani mwana mumero kuthura akiandikwa tiga kwenda tia kureta excuses cha kwenda go cancel choke mbwere Public Service Board yagendere ni ngogenu gotebatigwa consult anybody benu ni independent body na itoko expectiana bendo ba mero barabara ndete go apply endere ni go apply onoro ni otukuona kanya kangi ga kunogoka ugeta kuraja insokerete na nteto nkoruki.
Idio zongo meleojo. Nikuwa nongo tendana. Mpoa imatampoa. Mpoa, mkuru. Korea bitewe. Tembi sande nua wao. Onyanga mata. Ene antadara Asili Plus. Keke. Asili Plus ndio ya. Anga kode. Baba, karibu sana. Ndienda mtuile nkima. Ya, mutujole kujona kara udisa hiyo. Ndienda mutujojo jo Asili Plus. Oh, dikera. Mutujojo tumu kujona. Ijujo nkajona Diamond Mark of Quality. Ya, ndienda hiyo. Ijujo nkimake gengi getwero. Ya. No me mutujojo ijumo no tomada inambeza. Tutene nyambeza. Ngakuretera mbeza. Mutujuju no ujone ndukene shionde kana supermarket shionde yakwe nagwe kugwata nteto nkuruki turingire thimu kurukira 0704 364 663. Asili Plus, safe, affordable and nutritious. Mwana areke KCSE etao ija tukonia course mwanya ira mwana omba kugita aja Goshen Medical and Technical College Thika agita certificate kana diploma kiri perioperative theatre technology, orthopedic and trauma medicine, clinical medicine and surgery, science laboratory technology, community health services support, health records and IT, applied biology, medical engineering, bridging courses na inyinge. Courses chetu chionde ni kurukitwe ni TVET SIDAC. Aja Goshen tuna nyomba cha kinande cha ana kuthomera na ntukwina riera ririega kiriari na thaka itutethagia arito kuona attachment na ngugi ukamaka grade ira mwana enayo ija Goshen na ugatetheka ujukania bo 2025 hibwitite na mbere ciandikithe kiri admissions at goshencollege.ac.ke kana uringe thimu kiri namba 0750264044 kana 0723047468 no ugatetheka. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals. Gemi ofisi ya kwetu kia kinande ya gutigia na gukumbitha kuritanguge ya kugokurukira Victory Furniture. Igurire itibia gani kuambiriria ngiri 3,500 na metha cia ofisi kuambiriria ngiri 12. Aja Victory Furniture uri na mithembe mingi ya mibangire ya ofisi iri bangani tukenda gutigira ngugini kuritora kubatere. Wenda itibia ofisi kana ergonomic office chairs na office sofas uri na byo mithemba kathomba gutigira ngugini kuritomori jote kunoga. Nko mukaribithia thini wa ndukene yetu ya Victory Furnitures te thini wa Greenwood Mall ni twendagia furnitures cia mithemba yonthe cia ofisi. Nko mukaribithia muinde liongera Victory Furniture no thongomio ofisi yaku turingire thimu gukurukira 0748578516 kana utuliongere Greenwood Mall. Victory Furniture, where comfort meets style. Mradi wetu unaendelea vizuri sana. Tatizo ni moja. Tatizo gani tena? Hapa kwa roofing. Mimi najua mtu ambaye anaweza kimu mahitaji yetu kwenye mtandao. Msikubali kulagaiwa na matapeli. Duralong ni mabati laini yenye rangi ya kudumu kwa muda mrefu na pia imetengenezwa kwa nyenzo zenye ubora wa hali ya juu. Usisahau pia imeidhinishwa na KEBS. Na la muhimu zaidi, unapoyanunua haya mabati unaletewa bure mahali popote ulipo. Duralong mabati, rafiki wa kweli. Duralong mabati, tupigie simu kupitia 011-058-1292. Duralong mabati, tested, approved and trusted. Ngicokera na nteto nkuruki uria wari munene wa rais Rigathi Gachagua na ugite kwina bata ya rwangirwa kurungamira ithurano IEBC kuthithwa kiaria rentere cia Dandora Embakasi. Gachagua no rite kinya ikundi mwanya kuinyiria rais Ruto kuthithia ntubobo aria ugite Kenya ni karite gwa kagita etena kiama giki kia IEBC. Nataka kusema hii maneno ya Kenya kukaa bila IEBC ni makosa kubwa sana. Report ya Kriegler ilisema we need to have elections to have IEBC in place 3 years before elections.
the process is as important as the outcome. Na tukisikiza watu ya president wale wanaongea huko, ukiona hakuna IBC, upate mazungumzo ya mjumbe anasema ati tunaweza patia wewe 24 years. Mwingine anasema hata kama kura haitoshi hakuna pahali unaenda tutaongeza, na hakuna IBC. Ukiangalia hiyo maneno yote vile inakaa, the absence of IBC is a pointer of a scheme ya ile maneno ambayo inapangwa. And we want to appeal to the international community to put pressure on President William Ruto and the Kenya government so that IBC is constituted as of yesterday. We want to ask the newly elected president of America, Donald Trump, atusaidie, mobilize other world leaders and other world governments to put pressure on President William Ruto to constitute IBC to start planning and preparing for the 2027 general election. Na hii maneno ya kuwekwa jeneza, kwani mnaogopa kifo namna gani? Mtakufa siku moja. Mnapiga kelele ati umewekwa jeneza, hata ukiwekwa jeneza kwani umekufa? What is the problem? Mnaleta shida mingi. Mtakufa siku moja. Kwa hivyo hata kama mnaogopa kifo, kifo is a natural thing. It will come. It's part of life. So hakuna haja tuue watoto ati wameweka yeye kwa jeneza kwa sababu hujaingia huko. Siku Mungu atafika atakuweka. That time will come. Bishop wa kanisa ya Methodist Synod ya Igembe, Bishop Gerald Kithure noretie aciari kwa kwe mono kumenyera na bao kenda patigatonye guntu gutiagirite kimuturire. Kithure augite ana baingi ni bagutanjira na gutonya kirimitu gutiagirite onto butigirite baingi kinya pakiambiriria gukaramita ene onto ugite butiagirite kinya nini. Nicholas Chabare na chotariria. Tukwenda gwira aciari mwathani akutharima na mwana itumumenyere no ntotewe yande goro atena githarimo kiawe mantoma ana abani ni bare kuwata mimba abaiba nini na kwithirwa batena kinya ombani ibakomenyera ana bara ibubotoma kinya kwithirwa kwina ana abaingi bakurandaranda ataoni imwanya amwanya kuringana na Bishop Gerald Kithure wa kanisa cha MCK Igembe Synod. Twana turatuciara wari mwetu wa tuti utekana katethe lakini twana tutithe te means twana ria tweyire baraba ciara twana tu batari na mubango yo mwega yo ura bakamenyera twana tutweya barathithia mantu tu ya mucetho mwana na mware na itukuibua kinya ura ana baba miaka 13 witia ura baina bakwewa twana baiba nini ukiosioria oria kana kauga kio kinya miaka 14 miaka 15 ri kana kana ka kinya miaka 20 ni hata maisha yako yakanya. It means kwere atiandiria kana kala na muno baraba kuthange kwa ne barato eta grandmothers kana aciari ba mwari ura kana muthakora kwa tweka bo batu marariko no ntiba kumenyera kana ka. Unfortunately kukia gwethora kana ka katekomba kana muciari atekomba kumenyera inya kana ka no gagatoroka no ntubwae no ntubwathina na no ntonto kethira twana itutura market genda tuswa utethio mononkoroki kinyaki orota akiara akiri thirikari ni bibi utuma kwethirwa kwena twana tutu eta street children kinyandene atutauni tunini mono ya kiongo tutauni tunini mono ya mutuate tutauni tunini mono ya lare tutauni tunini mono ya kaelo ya kangeta ni bibi tumete manto ya karika nontubakira akuga ikwithira gutaina mitaratara emiega ya kumenyanyira anana baba ua policies cia thirikari ne hata thirikari yogetie kanya kwa address human rights cia twana kana mutore yo twana ibao enforce as by those laws basibo betu bariko baraba endene antora na baraba kuona formation ya street boys ikiendelea kwa formed ndene ya society. Where are you? Na ne hata bukuthithia kenda bo address thineji. Where are our policies? Iraibwete gutho ikithingata. Where are our DCCs? Where are our sub DCCs?
bare ko nyumba 10 bara babweta gwetha bakithia ta kinya twana tora twita cukuru kenda twita cukuru. Bwana Yesu asifiwe. So itobweta ocioria ni mbibi utuma twana twita tukiongere kandene akinya tutauni tunini na twakarande tukaocioria ni mbi tukomba kunisia nambe twana tu. Kumegebe North, Beton Class, Chabari. Mutari wa ngavana wa Tharaka Nithi Kirimantu jegie siasa Ken Muriithi ni atarite Amiru kugia urumwe muno gatigati gatongeria kenda kuguna mugongo jwa Meru junthe. Muriithi augite uri igitikia munini wa rais kinenganiri kaunti ya Tharaka Nithi ni umwe na Mumeru unenkeri akiuga urumwe bwa Mumeru owonthe aria kunthe ari bugatethia kunyia kana kinya gukinyia mirandi ya witi na mbere na uthu. Ni atarite nthuki mbithi batigatumire mitandao na njira iria yumbikia kubekirwo gwatine ende na njira iria ikabakuna bari bubongwa. Kwina kanya ndona kaumira gakwithirwa ndi kwina waziri ari wa ICT anenkerwa kanya gakwithirwa High Commissioner wa Ghana na akorega kanya kau kuma ke rais wetu William Ruto. Nande ankwenda kumuomba Ruto rais wetu ampa kanya kau ndi kana Kameru na ankoria atongeria wetu bonde ba Meru kuma governor wetu Kawira Mwangaza mwanka senator wetu Kadhuri Murungi na bunge bonde ba na Meru ankobori atire bonte Diego kinyera rais William Ruto ampa kanya kau gakurungamira theguru eu ya Ghana na kupush agenda ya Kenya. Kwa batwe aja Kenya na atongeria bonde ba Meru bandungamirite when they become my insurance kwa President William Ruto tomba gweta mbali muno ou ankuomba atongeria beto ba Meru kai kana kenu but twanto ba Meru there is so much that we stand to gain na nionkoromba bonde bongwatira kwa akenya onde itokomenya na area West Africa na East Africa kwena jamanto jama inge jara tomba kuona kwena textile industry nguo hii nyingi che itengera toita chio murano o weekendi itenge nyingi chuma na area Ghana na area West Africa hata kwenda kuona ni hata ayuthi beto bomba kuona nini tae na ikareto aja muno. Au nio twakinyira muthejo wa nteto chietu cha iruthe imwe tuchemanie kairi ntuku ya rujo kiri nteto cha iruthe imwe na kinyacha thaa 3 no korerwa mubango jwa gichunki gia siasa joguchokera mwaka juju jwa 2025 ureteri ni Martin Gichungi ndula gakwenderera utuku bubwe gambita Maureen Kinya mona nilieto mathithio ni Purity